115, 113, Kavaliauskas winner by majority. Egidijus Kavaliauskas as he receives the ABU decision here in Kaunas. as well as WBC shocker. Belt for Honor. I am speechless. Todo el mundo lo sabe, he ganado yo. Sinceramente, no me bucheéis. Es la realidad. Esto es boxeo. Puedo ganar o puedo perder. Si pierdo lo admito, pero he ganado. Y todos lo saben. Tú lo sabes, tú lo sabes. Todo el mundo lo sabe. He ganado. Daug reiks vers paskui. Esto es una vergüenza para el boxeo. Visi žino, kad aš laimėjau, aš tam stengiaus, tikrai čia yra melas, gal ne taip suskaičiuota, gal kažkas kitaip. Mano žiniomis skaičiuota buvo kruopščiai ir mano rankose yra oficialūs rezultatai. Žalgirio arena, dar kartą jūsų aplodismentai EBU pusvidutinio.